Jadi dong. Butuh ada peraturan di hutan. Moloro anak baru son ikut permisi do Tuhan betul. Hai ma preman di son. Diguntur geng ma warnami. Nah, sono tong le. Bah, sono ne motong. No, itu dia. Dang, maksud tu sono do pe mejo asu le. Asu buka jule ketor. Moro ning mangi do iba dang sono tong. Woi. Ali kan pitah, songono udah mulai pangaratu kan? Ini orang ada ngupe. Emang HP rencana aku makan aku pakai baju kusong bagat mau buat tas au, asa kala saing dok ke pangaratu. Pitah. Dia ngomong saya ada Ali. Ih, cantik nih, ho. Ih, sedon. Ora situ. Santa. Oli, mula doh. Ido rono kamu tuh jamu dah. Nali kurang mula kan? Ido, makan rono kamu tuh jamu. Bukan tabui. Roma, una pokokna. Oke. Oh, itu dah. Oh, iya, aku bakal kenapa lagi kamu mati. Rono kamu dah, unang lupa dah. Ali makan kak, nggak diberi ko gaya nih sih ya enaknya suli kan. Kalau sayang di mana tahu kan, beri mana gaya nasi gijak satu toru. Kalau sayang itu memang orang paling cantik itu tahu. Itu toh. Waduh, kabarnya apa? Siap do baru. Atau do usaha tahu nggak teh? Itu. Tak apa do tu jauh tasmi jo baru. Ita tu jauh ita kata ita. Ah, itu mah tulang. Terus merangin angin. Oh iyo. Oh, udah tulang. Tuh ya. Jadi jam 3 nih kamu berangkat. Lulusin mer nak ke tulang jam 12 pagi mak. Oh. Atau udah teh? Oh, udah tulang. Nang kalau macet terus di jalan. Dang tulang macet. Biasanya dia baru pas keluar mulai di Pangaratus sonon, udah macet dia kok. Dang tulang. Kalau nakin agak lancar do jalan. Oh iyo teh. Iya tulang. Oh. Ayo minum nih. Ada mau nong ngon uli. Aku galas nih sudah pas. Ah, nakin nakado dulu sih. Sauton nakit son nakin marmeyam, bro nakit son. Sipan di masuk. Susok kalau kena tipa. Oh, lo marmeyam. Biasa di son kadua dua aku nih. Ada benak di bapak kopi do teh manis do. Tes pahiti may baik bro. Do di beriok nanti. Oh, video di beri. Dang pula tulang tes peti be. Oh, dua mereka kereta nih. Apa kereta semua tuh ini berbeda di tengah del. Nah, emang. HP halit tuh kak, baru mobil sama rumah dengar apa yang di tengah del. Mak, masangnya dari. Shalom. Shalom. Halo. Woi, naro dah mau apa jadi? Alung baru. Shalom, baca kau selamat. Oh, dulu mo, dulu. Setia mo na. Saja nga tulang siasan. Malang sorot na ibe. Oo. Tiro na iba mo na eh. Eh, song ni maju teh. Oh, lo tulang. Bere. Makatay masuk kana pusi ba. Tujuh mo stok tijo. Oh, lo tulang. Coba na beda nih. Saya lakuin minggu masih. Jadi yang apa dah marah tuh di Medan now. Jadi di rumah si London. Ani doko di Medan di naro. Anan itu loh mari. Oh itu. Mari le, nalili ngalay sebut turi. Takbo di dia mana mon sigar. Sigar itu lu batang do nalili. Bisa biar kita kena balik son. Lu udah yang kapangarat tuh nai. Ada leng malay. Ah, milih be mono sigar tuh dua batang do ni nah. Apa lu tulu batang do?
Ali naking kan, napas lewat ya. Ada mau bikin suara nenek buru mekelek dua. Ini ya le. Ijabu ni si uli i, ali orang mau bayarin kartu nabel gede si. Kartu nanang menang kartu nalek nanangi. Baru do be. Oh, lo nakin nur sigaret itu mau. Oh. Dan itu biar meta. Anong malam me. Saya kalian menadang si uli, tahu rasa si uli di. Karena suara nenek buru bikin mekelek. Mau aro mau sonari. Anong malah sih piratu langi. Ada mah betul. Anong malam mau si uli lembaga dah rasa. Ini udah kayak kan gitu. Bisa nih toh di Han si Maritoan, anu si anu lurus baru agak belok sawatik. Isi arung do kodi. Oh, berjualan sebenarnya ala si Maritoy. Idoli, berjualan halaki agak belgamu sih kodi nebain. Oh, si anak kulo. Oh, ini pas hari sigaret tuh nih nomor itu. Suku mana nak dulu di desi. Berjubur-jubur dulu di sana. Oh. Enggak apa itu? Kita nak ngambil botol kan? Enggak jelas kan? Mau lihat apa? Mau lihat mau lihat ini teh? Oh, lo mau juga kami. Mana matang mana deh? Oh, lo mau lihat kan? Boleh tahu deh. Ale kan pita, lumayan gateng balik nih kan? Gateng gue memang. Ale gateng gue pe halet tuh. Luar dong kamu. Turun bisa bukus. Ah, oh nih saya soalnya berarti tahu dia lang nasi dah. Ah, pasti mukus do. Nunggu sana. Oh, ramah jual lah. Suku nih makajar mana juli-juli dah. Aku tuh tulang anon mana tahu dulu tulang. Baik setuju gue. Tuh rapi ini layak. Mana apalah HP. Pita, sediamu. Si Jub ni Suli, Dah mulai di mana? ibu ni mana halik na gateng mo si halik nih. Buat kamu dong. Belga karetana. Gimana? Dari Juli tangkin aku tengok deh. Kereta fiksion. Ano ba malah action natin? Telepon si Argon ya gitu. Kurang menggolon nih. Imat tong hamu nih duli-duli. Semas mahmol na huta rang ngolo mga rato. Sila mahmol na hudul songon-songonon. Bong ba bayo? Terus kali Juli Ay mo tepeng tagurang hinta kan? Alikan sa bota hamu tokin na lewa na may halik na ala na kin man kun lapoy mana ning manor sigari tinna. Lewa rano siya no. Berkaw man non kating masih pun itu. Tong anak tuh juga. Lama mo ka. Makana unak ko lang may huta. Risi, asa juga rohani si Gunturi. Kasa ilo mo rohani werek Suli. emang nagudang anak kalmu. Gabi panas ay pa. Apa oke dor aku tuh si Uli. Gabi hana tiba na pa. Tak ada alik nilai. Tang na memang sempalit tuh nya. Hana le lo morak ko tiba na le ale ne peka nga berani masa. Bui ba na marahay talajang hutaon, ha? Dengan harga hita. Anong luliw ibana, kon si pita naking manusia ibana kan? Itu. Bantu mo ako tapamati ibana suno ke? Mau mah bangkom mata wain tapa jojo. Tempat tuh so. Siliw may ibana. Jadi le. Uy, nasi boto horo, ami para yang diuton. Pergi suno. Ano le. Minta maaf jole. Naneng lewat dole. Manor sigaret tuh lapo. Stay jole. Oh, jadi dong. Ibu tuh horo peraturan diuton. Loro anak baru soni ko permisi do tuh ami patul. Ai ma para yang dison. Di gun geng magwar nami. Odo karta apik soni? Fiction le, fiction. Alat dari boboko apik somon. Aku dan permisi do tuh ami. Sigaret di mana? Sigaret tuh pigari ho di hutan, kotoran sigaret nami. Basong nih. Itu peraturan di hutan. Baru kayak boton ba. Dengan Pak mangaukan patulu. Masih pak mangaukan patulu. Tur sigaret nami. Oke? Dang boy songon datong nih. Sonari suku majo ho. Oh. Terdiam di suli. Di suli ngaliling nomor aku tiba. Bah songon datong le. Bah, sono ni motong. No, itu dia ho. Dang, masuk ke songon dope majo asu le. Asu buka juga ketor. Moro ning mangi do iba dang songon datong. Kudi. Boy. Makin san dulu itu lu halak mga bataw. Dia tinggal lupa kereta sih. Holo. Ih, sedona ini. Lumoy. Nak tulangnya ba nak kinaw sa idala ni. Ise. Ang tulo halak nak dulu sih. Lebih lari ba na bang, ha? Baru pengeluh kereta apik sonon na. Itu tuh cina. Masa tunggu wi. Pengecik tuh HP boy, ha? Berani mana raut ni halak, ledang berani.
marahi duli-duli hutan halak kan? Buana mau nanti. Ih, si Ronay maksud ni mana maganggu mana? Duli-duli na dia mana ini? Bereng mana? Montak nih, boy marah-putar-putar nih. Iya kan? Boy sono do karta pikson. Kotak-kotak. Oh, jadi ulah-ulah muna do HP na. Ya, kau dia peuli. Kau betung mulai lah seberapa burut tuh ketuhan. Tapi sudah kami berani bawa tuh hutan. Jadi masuk muna. Dah pula salam-salam mau. Jadi masuk muna dang boy pertadang robe tuh tahun. Dang langsung on itu Jiska. Napetin Kami sopan. sama. Ibu tuh harus anda jolo ya bisa burju-burju. Naknya kami harus sigara tiba. Alek muna terakhir dah. Makanya mangarat tuh muna lawas sarung pengalaman muna. Silalak di hutan atong tinggal. Sombong hia nanti ya. Pengen bawa taping tegorong di hutan. Apalah karta pikson sama mati ya. Nunggu ya, Bro. Kalau kau bapak, Kalau kalau kau kau din udah nalikin. maganggu si Tommy. Nunggu na kini. Dongan-dongan di mana? Ang terus sigara nak tulang. Tinggal di jalan kami dile kan. Cakap gue kayak mebira mo ah. Orang bulu dingga di jalur sigaret. Di jalur hamu di mana? Dan mungkin pola song di mana lari. Tinggal lo kereta naon. Ayo ko kumnakin. Aduh kau nak gue. Taruh ke KM tulang. Itu sigara nilai nah kami dokter lau lagi. Mulak mebir. Zuk mo joho. Muluho song nila tutan ni halak. Ibek kala song nito. Wado para sammo. Memang dang terus mo nete dile kan. Baik, Terus Mak. mo tulang. Song ni matong perasaan ni mana? Ibek kamu song nito mana? Ako betong ah. Makana sehari-hari laho berdelen itu tani halak. Unak kalau di toko mujab. Asa ibu tahu pengalaman mo, sa taba pengalaman mo. Lo pala rojol masuk ni. Pola diganggu gua mo menunggu sigaret. Oh ning marisa po kare jo. Oke tulang, temak mami tulang. Dan sengaja kami. Yo may mana sa yala kare non. Oh, doon na pa. Tinggal mo jeket ni. Ay di jam matungod ke dudul baru tau. Kedar no siya mangla tu DJ. So ako pengalaman na. Lo pala rojol mo, pola diganggu. Ah, mulak lagi bapak. Oh, lu ngabe bro. Tema. Sama pak. Boling turang mo sigaret mila ma alap putri. Olo lo tuh. Hati-hati mudah. Olo tuh. Kita mata sigaret minta. Orang neng lagi. Kita mak dah kalau lagi mahuwe. Ay doko, ngay pasingat baka kini. Jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya juga.